ungayifuni eyinto engayona yakho, ungaforced. Uma ngabe le mpilo yakho kumele uyiphile idinga ukuthi uphahla ngamakhandlela kuphela, yenza njalo. Ungafuni ukwenza konke. So ngibukele khona ekhaya okucela uNkulunkulu kuyenzeka, nokucela kubakini kuyenzeka. Ngisephethe ukuhlala ePitretief eMpumalanga ngifakala khona. Kulamalanga sizamalungisa isigodlo sami sekulapha njengoba nibona nje ukuthi siyasakha asikabi kahle ngiyabona. But nje ke na ufikile ukhapho sikufaka ngakhona ngala lapho sesilaphela khona. But okwamanje sila ngibukele khona ekhaya. So naseswazini nakhona njengoba nibona sengicedile wakhala ilonto la khona lapho ngizolaphela khona ekhaya. Into emcoka ngibukele khona ekhaya. Uma ukhona we-afforda wena, u-afforda umuntu wakho ngezingane, mhlawumbe unemoto ezimbili ezintathu, nabuye wesilisa uney'nkomo ufuyile, unomuzi. Ungafunda iningi kakhulu ngoba zizokuxaka, udinga izinto ezirong, ugcine ulalele into ezingaphezu kwamandla akho zikuxaka emva kwalokho. Lokho khona-ko nje ungakona but ungalambi ngibukele khona ekhaya. Useyingenile indlela empilweni yakho, asenze uplan B ukuthi indlela ekhaya siyicosha ngani. Yini esingayakha eyenza ukuthi indlela kuwe ibaleke ingasahlali. Ngibukele khona ekhaya yabona ngiphethe namakhandlela limhlophe nesnef. So isnef lesi ngisithela endlini ukuthi le ndlu le mayingasukuma indlu kulapha nje abantu abadala. Abantu abadala bangamangali bangethuki, akuwona umuzi omkhulu umuzi wami. Isitandi esithemwe la ngilaphela khona ngisho njalo nayo indawo yami. Bese kuba lekhaya mbamba seswazini ukuze manje anganophikisana noyibuza ukuthi hawu lo muntu losimnikeza imali wakha enye indawo wenzani kahle cha isigulu sami sengibukele khona ekhaya lesikhona nesigugile ngasifisa singakha eswishini nje ngikhulise ukuthi isigulu sami siphele shayi umsombuluko siphelile sipendiwe sisihle ngibukele khona ekhaya. Nasekhaya isimbamba eswatini ngizalwa khona lapho kunempande zami khona lapho amandla amakhona khona lapho ngizalwa khona ngafunda khona isikole abantu bendawo bangazela khona sekuphelile kwakhe ekhaya belingekho. Ngibena lo manje ekhaya ngihonjile emizini abantu but manje ke sowukhona umehluko esengifuna njengamanje yini ke manje izimoto mhlawumbe zo4 ama5 kuphelele yona le ndlu le impilo iqhubeka impilo ekuphi yephambili laba engibakhulu ekusini nalaba abalapha ka YouTube aba-commenter babhale ukuthi uNkulunkulu ababusise bonke Sharon lapho ukwenibusise nonke nginibonile nibaningi kabi nganibala kuze shonele lilanga kodwa ke ntambama sikhuleka soke ngibukele khona ekhaya ngicela ungaphuthela ntambama ungalali sebese ufuna ngibeke emkhulekweni ngizobiza igama lakho mina kwezeke izinto la ukhona khona noma ukude ngibukele khona ekhaya. Goodbye.